Jel se snima? Je. Dobar ljudi, zašto... Da stišam, Frede malo... Oprostite zbog zvuka ipak. Zašto snimam sa Bombi Endom? Facecam? Da, facecam. Nema šta. Prvi video. Igramo Friendly Tabis. Jako dobar igra. Sad tak mi kamera malo ide. Krenimo. Nema šta, zajebana igra. Server 1. Zajebana igra, Friendly zajebana. Brat, kaj je ovo? Ajde meni da odem. Meni, ajde, daj se vratiti. Neću ići single, je, usreću se friendama, ajde oko grlica, Kaj je ovo? Kaj ne postoji niti jedan server. Aj, peokac. Ljudi, danas je taj dan gdje ćemo se usrati. Gledao sam, ja mislim, vidio muđe da je ovo igra s killom. Usreću se. Opa. Ko je, what the fuck? Kaj je ovo? To su moji igrači. Kaj je ovo? Skočin. Kaj je ovo? Jao. Znači, ja ovdje niš ne kontam. Opa, ima tam neki player. Malo ću pojačati zvuk. Oh! Dobro, to si ti. Alo. Gledaj ga kak je brz. Alo. Ja njega pratim. Bol me ona stvar. Brate. Strašna igra, mnogo. Kaj je ovo bilo? Mrš! Mrš! Mater ti. Ejo. Kakvi zvukovi, frende moja. Bombona, frende. Ne pitajte me da idem, begam. Nemojte ići nigdje. Čekajte me, bojim se. Drvo nekako. Ko si ti, frende moj? Dipsi kao Tinky Winky, frende. Lala, to je Lala. Ja se kao malo sjećam, hehe. Pa friend, dajmo mi jedan kotačić natrag. Ovo je voda. Neću na vodu ići. Di si ti? Friende moj. Evo ga! Staro, jesi ta glasa, mater ti mrtvu. Mrš! 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 Mater li ti. Koliko snimamo? 4 minute i ja sam se već usrao, frende moj. Kaj je ovo bilo? Umro sam. Ajde, govno, a. Još ćemo jednu rundu. Još jedna runda, može.
Materliti. Jeste vidjeli kako se glasa one pedre materliti? Usro sam se. Usro. Ga, 5 minuta već snijemo, ja sam se do gaća, ono. Ja. To dobro, još na server materliti. Aj na. Još ti naći server. Dobro. Vratit ću kad ću naći. Naš sam server. Krećemo. Da se opet ko grlice ukakimo. Kaj trebam raditi, frende? Znači, kao 2 nekih kurca trebam. Kaj je već iza mene? Ja ne. Kakva mami? Gdje? Gdje? Gdje je drolja? Frende, prati nas. Mrš. Mrš. Što mene pratiš? Ja idemo do ovog da pratim njega. Ja sam zloban. Nema nikog. Nema nikog. To je trbuh. A imam lijepi trbušić. Kako su ovo zvukovi? A koji meni vrag natjerao da ja ovo igram? Ja. Ah! Ne jebem ti sunce. Iza mene, jel tu negdje je? Iza mene. Kad te vidim staru, tako ću se zderat na uhom. Frende. Si dobro, si ti ja... Pomoć ti treba, mater ti glupu. Treba ti pomoć. Koliko već snimam? 8 minuta. Brem da je ženska iza mene, da sam... Skok. Ne želim iskočiti. Mater. Ti sam eto. To je bilo to za ovaj video. Vidite, crknuo sam. Šta ćeš? Ne bi trebao štekat video. Imam prijeben tablet. Može. Vidimo se u sljedećem klipu. Pos.